علی شیر خورتکی جوانکی روجاوای کردستانه جارا سیمه تمنی 16 سالن جارا سیمه دبه شامپیون سوری ده چه ده؟ ده بوکسینگ ده ده بوکسان ده یعنی علی شیر خلف ناویوی کش باجار حسکیه ده لیستکا داویه یا بوکسینگ ده کل باجار حلب بریوچو بو شامپیون سوری علی شیر ده لیستکه ده لهمبری لیستکوان جحمای ابراهیم الصالح لیست و دکاریبو بسرکوه ببا یکم سوری روژا 24 و مهیجی مها درباسبی و مهید بیجم مها درباسبی علی شیر به ناو سوری بشتاری شامپیونا زاروکن آسیا ببو و دوان روژان داجی یعنی 24 مهی حتی ده و مهی 24 مها ششان حتی ده و مهی بردوام دیگه علی شیر جحسه که ویل گلمه و خورت گنج 16 سالی شامپیون بوکسینگ علی سر خیره به پیروز به علی شیر دویجه تکنگی دست بکر علی تا چاود کاره بوی ببی شامپیون همو لیستکوانان به بوکسان باویجه عرده خوديز 2016 بلشين بلعبه او جبابين بر بلعبه وقال لك بطوله مسار مستوى حسكي وسوري بستند ان شاء الله يصل زهر من بطوله اسيا لروسيا يجيبوا جوانا كانجي تشي ده بطوله اسيا شامبيون اسيا كانجي تشي بطوله اسيا 24 ما حفتاي حتى ده ما حشتا لروسيا دي بنافي سوريا بشتاري و شامبيونه ببي بنافي سوري بله دمالا ودا كسك بوكسير هيا نا از وحيده اهلي خمه ای باشه کش ترا گو دست بفی کاری بکه یعنی نه خطریه ویت نه 2016 باویم در كيفام قال جرد هات وهدي كيفام قال جرات انا لحسك جهن يعني مدربي باش هنا راهنرين باش هنا كو جنجن وقت فير بكن بله خادم دربي باش هنا قال لك بس اهتمام قال لك بلعبات انك كلبكي ملاكمه كيسه ملاكمه يعني ديش كيفن هنديك كان اهتمام قال لك بلعبتنا الحسكه الحمد لله جنجن وقت چند كاس لاستقبال بوكسينج يعني خديت سر مستوى سوري 14 محافظه انجليزه كلاعب جورا صد لاعبين يعني مثلا يعني سر وزنها حفتي ليزم حفتي باشا لحسك خورتين وقت هناك وفي كاري دك يعني في سبوري دك هنا قال لك هنا سر مستوى سوري بس من الحمد لله زبون سر مستوى اسيا جي سر مستوى اسيا انا حتى السر سيم اني سر اسيا الاردني اسيا سيم دركتي السر استا سوري يا كم دركتي منكسي كل حسك بوكسينج دكن حمو خورتن يعني كاتش نوفا ودهنا كاتش كيمن حمو خورتن اغلبيه هون چند خورت لحسك دليزن خدي اغلبيه وان سافرين يمزن ام هنديك كمان ايه جيلي مدن ولو باشا علي شير خونه تشي خون يعني ببي چه دما پیشته خدي خازم بگم عالمي امكاني تاعنا دكاري بس والله صعبه لا صعبه انت جنجي قال لك روجن خوش ولا بيشيا تهبن ان شاء الله بس الحسكه صعب الحسكه لعبتنا تشترى لازمه على شير تشترى لازمه كلبكي ملاكمه كمعدات اجهزه كيسه ملاكمه ولو يعني الورد بيدا نابن الورد بيدا ناب ريفابري اليكاريا ودكا يعني تنادي هناك وكلوب هناك هون ببن اندام اليكاريا وبكن داخوازين وبجيبكن خدي زحمت قلكي اليكاريا هناك يعني تا حمو بقوات اخوا بتنت تشوي پیش تذكروا ببي شامبيون سوري بيكو كاسك اليكاريا تبكه خدي بربنجي استاذ كابتن صبحي وعماد وحسين قلكي مكرن الحمد لله ماشي علي شير زور سباس شامبيون بوكسينج سوريا هيفيدكم لروسيا جي ببي شامبيون يكم
همو شاء الله. آسیا هر هبی زور زور ان شاء الله سپاس ساعات خوش مع مستر صافی